Hi guys. Angisho ukuthi hi guys, ngifuna uqala ukubhuda something. Ngalahloko ngabona ama-pattern lawo ojubile ama-pattern lawo. Uyini lama-pattern lawo ufaka eqineni takho? Ebhedini ngicela ungiyekele athi ngiyasekuseni into lengimuhle yona. If ukuthi uyabafuna ungahlala phasi nje nami nje because wena futhi ungakushaya nge-razor. Ngicela ukuthatha i-razor ubuye la. Maye wena uthi namuhla uhlatsha inhloko namuhla. Yebo ngase nginesimeremere mara nganathi. Mara vele unahloko lombulu vele yasinza. I know ukuthi yona i-cold but ngendlela ngisenza ngayo. Oh uyavuma ukuthi inkulu. Uma ke ngisathana. Akuthi wena uthi mina ngisathana uyabona labantu. Uyabona? Hi guys, shame. Yeah Uthi vele. inhloko yami inkulu nje vele ibukeka inkulu. Angani usho njalo nawo. Bathi nani? Kambe bathi yini lokho? Yini lokuhlobo? Tunwele. Lokho. Lokho ma-pattern. Oh, lama pattern lawo. Oh, ideko yasenhloko. Ideko yasenhloko. Yes. Kufanele ukujoba-joba. Ngiyabonga sham. Ngiyadlala phela kufanele yibi. Lele yathi ngingenelwe manje endlini ngemisele la kulendlu. Yathi lenyela kani ngangibona ngingasekho la. Vele kusho ukuthi ngikhwithile. Ngoba hey, into leyihlangabetana nato nakusile nama angathi ukuthi kuyendakalani. Hayi wena angeke bayiva mhlungu labantu usawufuna ukuvisa mhlungu bantu ha